leswi swi ta hlekisa mali wena u nga ka ku pasa hi Decimal Secunda loyi a nga ka ku gondza a tshama a ti rimela a no tisa yi ta ku laha madala kumbe vo hemba ndzi kuma information yin'wana ya ku ka ni vo hemba ndzi swi tiva hi laha mavhoti wena u nga ka ku pasa Decimal Secunda u nga na certificate ka Decimal Secunda a wu vhoti ku va ku mavhoti u tela ku ti tshamela kwihi eka ka wena vugingiriko ti ya masin'wini a wu vhoti le ka mavhoti liya na wa ha chikela please certificate ka Decimal Secunda u nghena ku vhoteni loko u nga hina vilebyo a wu vhoti ku fana ni leswi nga ku loko u nga hina yini u nga na certificate ka Decimal ntirho wu kumi hi Decimal Secunda ntirho wu kumi mahisa sweswo kambe u nga na certificate ka Decimal Secunda a wu vhoti u lava ku ti tshama masin'wini va ku mavhoti u lava ku ti tshama masin'wini rima hi wena certificate u nga ta nghena ku vhoteni leswi u sungula mavhoti ya lama taka information ndzi yi kuma ku swi ta hlekisa leswi a information yi ta ku sweswi leswi cincile ba a ka yena ku vhota xikhomi sweswi a xikhomi musi xikhomi a xi kumi ntirho a xi gondzanga a xi hetanga ku gondza xi pasanga a xi ngheni a xi ku kumi ntirho ka xintirhwana nyana ya leswi cincile kambe ni loyi a nga ta ku kuma a certificate ka a nga vhoti vona leswi a ka lava nga kumi ntirho a tshamisi sweswo kambe loko vhota a nga vhoti ni Decimal Secunda a nga vhoti njhani hi lo va ku mavhoti certificate ka Decimal Secunda u nga ku vhoteni certificate ka Decimal Secunda u nga ku vhoteni u nga hina swileswo a ti tshameleni kaya madala a swilo swi cincile bava swi cincile as vanhu va nga landzelerisi ku vhota va nyunguphela va nga ka ku pasa yes.